असर 15 मजाले चल रहा है, पुरस्कार वितरण है। बाजा टक्क चल रहा है। अब आफूलाई त नाच्न नि आउँदैन। 9000 वितरण भन्न असर ठिक छ नि? एकदम के भन्न असर 15 मा टक्क बाजा चलिरहेको है। डान्स पनि मिठै गइरहेको होइन। असर 15 मजाले चल रहा है। हम तो एंडिंग में आइयो है ना, नत्र असर 15 टक्क चल रहा है। मिठे चल रहा है। डांस तो क्या मला आउँछ त? खरेको आएर चाहिँ बाजा चाहिँ होइन। पुरस्कार वितरण है। टक्क असर 15 माहौल चल रहा है। बाजाहरू चल रहा है असर 15 में है ना। टक्क ये बिहा है तो क्या करी गाड़ी है टक्क जति सक्छ जल्दी टक्क घुमर्सेमा असार 15 लगाइरह होइन। सागरे टक्क असर 15 चाहिँ टक्क सकिसकेछ होइन। सकिरहेको बेला आइयो, त्यो पनि ठिकै छ। असार 15 चाहिँ यहाँनिर लागेको रहेछ यो भुमर्से भन्ने ठाउँमा। यही नै हो, अरू त के बोल्न खर। बाजा साजा चलिरह, त्यही नै हो। जाउँ न बाजा साजामा भान्जो। बाजा साजा नत जान पर्यो क्या। ल बाजा टक्क चलिरह। जतिसक्दो बाजा चाहिँ नाच्न पर्छ होइन। अब आफूलाई त नाच्न नि आउँदैन। नाच्नु छ तपाईँ रविन्द्र, नाच्नु नि त एकचोट। ल टक्क हामी चाहिँ असर 15 मा आएको। रमाइलो चाहिँ भइरह, तर अलि हामी चाहिँ हल्का ढिलो आइएछ। त्यही नै हो भनेर चलिरह। पैसा माहौल पैसा चाहिँ गाँठ गाँठ टेक्लिरह। पैसा चाहिँ गाँठ छैन। ल ल ल असार 15 ह्याप्पी असार 15। ल कति हजार हो? 9000 वितरण असार 15 को दिनमा।
ल आयो फेरि ल 10,000 उता हो 10,000 ल ह्याप्पी असार 15 ठिक छ असार 15 मा केही भन्न ठिक छ नि राइट रमाइलो भयो नि होइन एकदम रमाइलो टक्कै हिले सिले खेल्यो होइन असार 15 को कार्यक्रम ठिकमै चलिरह अनि अरू केही भन्न तपाईँको गुनासो केही छैन सब ठिकठाक असार 15 गयो आज केही भन्न असार 15 मा ठिक छ नि टक्क बाजा चलिरहेको छ होइन बाजा टक्क असार 15 मा मिठो चलिरह छरेको दाजुहरूले बाजा हाल्दैन होइन टक्क बाजा टक्क बाजा चलिरहेको हो डान्स पनि मिठै गइरह होइन टक्क होइन असार 15 राम्रै भयो भनौँ आजको यही नै हो अरू के भन्नु र असार 15 चाहिँ दामी नै भयो होइन यता रोपे चलिरह अनि यहाँ चाहिँ बाजा बजाउँदै असार 15 मनाउँदै त्यही नै हो असार 15 टक्क मनाइरह बाजाहरू असार 15 ल यहाँ भाइ पनि मेरो भाइ पनि चलिरह रमाइलो हल्का